Mahiroi afaba puthokse harabadi oza singa thabak hek sangbaga transfer posting ki wanomba si tokpiro haina education s ke secretary Naurem Pravin na haikre. RIMS के डायरेक्टर गुरु अरिबम सुनील कुमार शर्मा के ब्रह्मपुर गुरु अरिबम लेकायद लेबा युमदा सखंगरब सिंह हैंड ग्रेनेड अमा लंगसिलमले. April Tarag Humdoi, October Sing in the Mita, Tangway Charaw Sing the Labor, October Singi Kubumda, Haikaleka Tobada, High Court of Manipuna Ayaba, Peter Clay, Miam Nasarup Yabi Haidi. Amasung Nufama de Nupiki Polo Tim Tragani Tuna Saruk Yaduna, Masidegi Mapal Kangzi Bunda, Governors Cup Polo Tournament, Haukre. Kurumzere, Istv ki numidapung mapangi, pau miyang tabi pasing taram na uksere, housing asi ki maru pau sandong na pizere. Afaba mahiroi puthok si harabadi school education ki oza singa thabak hek sangbaga, transfer posting ki wanomba si tokpiro, haina education s ki secretary Naurem Pravin na fongdokre, wafamasi thasi ki tariatege, ngasi fauba, numit mari ni subna chatharakpa nifugo humdorak subai state level science, mathematics amadi environment exhibition for children 2024-25 loisin khibaga lunan saru yariba mahiru singda manamatum yenbegi thoram da phongdok khibane. Science and Technology for Sustainable Future haiba thimda Science Unit Department of Education Government of Manipur sinduna Ramlal Paul Higher Secondary School da pangthok khiba thoram aduda Education S K Director NG Bhogendra, Additional Director School Valley Besesor Khumuksam, Additional Director School Hill Dangmai Manglem, Senior AO Saraisam David Amadi ASPD Samagra Shiksha Secondary Khumuksam Renukana Thoramapusing Oike Thoramasiga Mari Renana 2024 da Pangthokiba Nifugamari Dak Suba Science Seminar Damako Matang Tarabam Hairu Singda Case Prize Memento Amade Certificate Sing Yantoke Consolation Amadi Best Teacher Guide Singda Sel Gimana PK Makata Nifugo Humderek Suba State Level Science Mathematics Amadi Environment Exhibition for Children 2024-25 K Tungan ba category da mako matang tarabam hairu singda case prize memento amade certificate sing yantoki bagaloinena consolation prize sing amade best teacher guide singda case award PK Secretary Pravin Namakatana transfer posting gi thabak recruitment hack tawbaga khara thapa mafam da thamba sahi khara leiraga khara naksilakpa mafam da amuk thamba loinena retired torum daida yumga naknaba mafam da thamba haiba department ki oiba rule amasu leiribane hauzik mahiroi kharana yamna Tamle Hariba, TZ Ipoto Sana, Johnstone, Amade, CC School Sing Asida, Lady Oza Sing Asigi, Matakta, Utilization Su, Amuk Yauribane, Amoramda Kara, Tapto Kiba, District Singdana, Oza, Watpegi Awa Mayok Nare, Aduna, Yaribamaka transfer posting Wafamasi, Hybidakano, Mahana Makatana, Hana, Tamlambe education system aduna makoina tamliba subject aduda ningthina khangnaba honabani adubo NEP 2020 lakpadagi vocational gi oiba thabak sing yaugdba yaraktabadagi asigomba activities sing asi pangthokpane masida yauriba mahiru sing asina phangliba kanaba asi classroom da phanggadaba nate tonganba masagi innovative oiba wakhalol sing aduna semgat charakpane masida yauriba mahiru sing asi hayeng tung koina miyam da kanaba pigidaba posak sing soidana puthorokpa oisano makhatana matung tarakpada Hena Sawa Mapam Yanglaga, Sinaba Honagi Haiki. Oinam the Hero, Pumbi Hero, further Kaksina Sugnu, Sigi School Makasila was Alita problems, Adoki Matikwe. Aduna transfer policy say Mamma Tokre, Togas letter displayed the Madoki in there. In the sea, Wazasi, Sama, Samasiamata was I Matotang and Chow in Hinderin. Aduna, Wazama Kaiduna as I get the caro in from the setting that like Tawi the Imungi Tabaksu Yagadoba, like I Tabaksu Yagadoba, to Miss Tira, Poslingi, Hoda regulator, these Manipuris. Samazikam and Chokoto. Education Sina, Samazam Siamada, Samazam Sokolandada, particularly school education, sitting and solving Togang Lobo the Karo, Ozamaki, Kazakan Han, Taurambamong, Nongandagi Nutabo, transferring one number, the Yumna with the lady, the sea walker on Secretary. RIMS के डायरेक्टर प्रोफेसर गुरु अरिबम सुनील कुमार शर्मा के ब्रह्मपुर गुरु अरिबम लेकायद लेबा युम दंगारांग नमिदांग सखंगदब सिंगना इंडियन मेड हैंड ग्रेनेड अमा लंगसिलम ले हाइरे थोदो तोफम देगी फंगबा पाउडा बोम अदुगी सेफ्टी पिन अदुना युम की गेट की वांगमदा ताहोरगा बोम अदुना युम अदुगी आहांग बा मथोन की आहांग बा मफमदा
तारगा पोखाइदना लेरमखिबने बॉम अदु ngarang numidang pung nipan makhai khara helakpa aduwaida langsilamba orabasu pokhai hogdabana maram oraga ngasi ayu pung taret aduwaida yumge miyosingna thengnarakpani hairi bom langsilamliba mafam aduda korongpat police station forensic science samadi bomb disposal scout ke team laktuna aswe angam yaudna lokhat khre loinana normal singda dispose torogani hairi panba yabadili singani kungohumdoige November kunga mathoidasu director asige yumda bom langsilambagi thokdok laikhrabane रेम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुरु अरिबम सुनील कुमार शर्मा के युमदा बॉम लंगसिलंबगी थवोंगबु यानिंगदब फोंगदोक्तुना वाकमिफम चटखरे ओल थुंबुथोंग अपुनबा मैरा पाइबी अमदे इमुंग मानुंगी मियोसिंग सरुक यादुना फम के वाकमिफम अदुदा सुनील कुमार शर्मा के युमदा बॉम लंगसिलंबा यानिंगदे मिसम मियामदा अकी अखंग पीबीगनु हाइवा प्ले कार्ड सिंग सिजनके बर्मापुर गुरु अरिबम लेकाइदा पांगथोकेबा वाकमिफम अदुदा सरुक याखिबी मैरा पाइबी के मेंबर गुरु अरिबम घनप्रियाना बॉम लंगसिलंलिबा असदा डायरेक्टर सुनील कुमार लेबसनते महाक्ति रिम्स की क्वार्टर द लेबने युम असदा नुपा मसा अमदि नुपी मसा अनिखक लेबने तुंगदा असिगुम थवोंग असि तौबिगनो यानदब कया लेरबसु वारी सानादुना वारुसिन पुरकना बहोना मिनसे बॉम अमदि नोंमैगी कल्चरना ngasiगी खुनाय असदा मियामना हिंगबदा तंगदु लेता दब हाइबदु ओहल्ले तौरमलेबा सिंगना वाखल खनबियो करिगुम्बा बॉम अदुना पोखाइरंबा थोकलबदे युम कुंगना ताबा ओइबना मिसिमना थोकलमलोय हाइनिंगाय लेते डायरेक्टर सुनील कुमारना अरानबा कया तौरमलबसु मियामदा मयक सेंगना खंगनबियो हाइखे सुनील नारायण तौरमगसु सेंगना लागा सी तौरे हाइदे अखोइसु याम ट्रांसपेरेंट ओइरे अखोइसु खंगे ए मादु वर्क तौबरा अहाइजगे सैगे बा नामजगे बा अखोइ यांगांग सिंगे युम थक्तने बॉम जि लंगमजे मदु पोखाइरम तार खाइरे युम नते थंगरिबे युमसिंदुसु याम सोकबा पंदा थोकदोरिबि अदुम सुगुंबगी कल्चर यामना इनह्यूमन ओइबा खामना नातै जादबसे तौदि तौहनिंद्रे लेबाक्सिदा मसि तौबिरगनु April taraga humdoi October singi numita thangwaiban charau single liba October singi kubamda haikat lekat taubada High Court of Manipur na ayaba pirakle miyamna saruk yabiyu haina kumza lising machama pan marfuni thoige April taraga humdoi da kodompo pi da thokiba lanphamda thawaina pon thapi kharaba athobani pange imung manungi maikede gi phongdorakle Manipur Press Club ta pamusinga unabada athobani pange imung manungi mahu sinduna kodompo pi lanphamda laikhidraba Naurem Rajengi Mayamba Naurem Ibohan Bina Pongdorakpada Sahi Khudingi Oina Athobo Singi Imung Manung na Sinduna April Taraga Humdoida Thangmai Bancharau Singda Leiba Athobo Singi Kubamda Athobo Singi Numit ke Mari Lenen Haikat Lekat Tambagi Tharam Pangthok Tuna Lakle Sahi Asigasu April Taraga Humdoige Ayupung Taruktage Nemaidamaram Pung Manga Faba Pangthok Lagane Tharamasida Leipak Miyam na Mahausa Gumna Sahi Ashidasu Saruk Yabiyu Haiki Saya kuding ini April Tom doi, thangai bani serau cingda, hekal lekat tamnun lai. Hanak su Honorable Manipur High Court na asugumba hekal lekat tambagi ayah bas bibire, aduna lekhi jaba singa dugi manu pang amudi musiba mani mata singa hekal lekat tambasi da seru jabu yuhaina koi sinjal langyal go makai degi miam da press media ki kusang da poyal si picture. Luel da asugumba no mirasi da koi ki Manipur da adi ban pocket na cingba tawrete musu koi ga pilu. Paumusinga unaba aduda advocate ningombam gozena pongdorapada April taraga humdoida charau singda leba October singi kubamda kodompo pida kapna bada laikhidraba miyoi nepan gi imung manung na sinduna haikat lekat tambagi thoram pangthokpada Manipur lenga na sahi khudingi athingba pirakpana sahi asida ayatpa pp danaba haukiba April ahumda laikhidraba nipan gi imung manung gi maikedegi High Court of Manipur da writ petition ama thaduna ayatpa pihan bidanaba haijaki Court na numit asida imung manung amadi mari mata singna haikat lekat tawbada ayatpa pidanaba order thorakle Court na April taraga humdoige ayupung taruktage numidamaram pung manga faba haikat lekat tamnaba ayaba pirakle haiki सही होना चाहिए कोई जे अप्रैल की तांग मरी दा हाई कोर्ट मूव तवे केस मूव तब मतम ऑनरेबल भुवनेश्वर शर्मा ना ऑर्डर में पास तवे हाइबन नुमित सिदा तांग थरमदोय था मरी 2025 आयु की पुंग तरुक तकी पुंग मंगा पौदा मयाम हाइकल को तंब यागनी हाइदना कंप्लायंस लेटर जे चीफ सेक्रेटरी द पीरे अदगे होम सेक्रेटरी द पीरे डेट 8 अदो हौजिक हौजिक कोदी मोदी रेस्पॉन्स के बुदी लाक्ट्री अदुबो इना हौजिक हाइजन मिदे हाई कोर्ट की डायरेक्शन सु लैरबनिना हाइकल को तंब यागनी हाइबसिदा मरी मता सिंग लै बिसिंग के मरु मपांग सिंग बुदुमतिना लाक्ट्री दुना मदु हाइकल को तंब छौ याबियो ना हाइजनिंग
Meitai Huya Lalong Sintam Sanglen Sajal Academy Kurai Ahongpung Branch ki Nauna Saba Sanglen Sangkabagi Tharam Universal Friendship Organization Sinduna Sebam Leka Jaleba SAYC Community Hall Forum Pata Pangchokre Sangkabagi Tharam Aduda Wangkai Assembly Constituency gi MLA Thangzam Arun Kumar Nopadi Producer Amasung Director Thaudam Ruhini Kumar Kuranandebam Jila Parisat Athopam Okiana Singman Sarukya Ke Tharam Asig Mari Renen MLA Arun Kumarna Lamdam Amma Sakurpagi Lamda Sangsin Mamatamda Asana Miyang Tamduna Tabak Packet Pagi Tangai Fadabale Ngasigi Sakulaba Kunai Asuda Masagi Running Lyson Fidget Zakset Laizadaba Kunai Adudi Hingne Hingna Siraba Miga Pankakne Akoigi Ipa Ipu Oza Guruna Tambiramba Lining Lyson Sana Konaba Fidget Zakset Adu Ngasigi Midolna Yang Hogdabana Tamna Mangtarak Labisu Sajal Gumba Organization Amathoraktuna Hairiba Ipa Ipu Singna Tambiramba Ase Mangan Bayadi Haiduna Honorak Liba Asi Kunai Amadi Aikoi Ifurupki Oinadi Yamna Laibo Fabini Haike ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯜ ꯊꯣꯛꯀꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯑꯃ ꯈꯟꯅꯖꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯑꯅꯤ ꯈꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯔꯨꯕꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯒꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗ ꯂꯩꯇꯕꯗꯧꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯅꯤꯒ ꯍꯨꯝꯐꯨꯅꯤꯊꯣꯏ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯁꯪꯒꯥꯈ꯭ꯔꯐꯥꯎꯗ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯣꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯉꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ UFOꯒꯤ ꯁꯖꯥꯜꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯑꯔꯣꯟꯕ खन्नबगी रूम अमा सोयना लेरमगदना हाइबसी आइगी थमोइदा आइगी वाखलदा थाजबदो एगोंदा लेजबा हाइतारे April 8 gi nongalamdai pung ama makai taba matamda sakhangdaba khulai paiba miyoi anina Imphal Police Station gi manung sanba Sagolban Maino Laidak Leba United Social Development Association na salaiba Children Home da nomai kapsil lambabu yaring da phong dok tunanga si Sagolban Maino Laidak wakan mi pham chathakre wakan mi pham adu District Child Protection Unit Imphal West CWC Imphal West amasung CCI Imphal gi staff singna punna chathaki bane thodok asi mali lenaba singna miyang sangbiyo haire angang leba mafam da nomai kapsin ba khulai paiba amade gun culture gi thawong matungda tawdana Children Home ge Superintendent Vidyananda Lasam appeal taurakle Panayamna Baran Lebu Ergasu Natragana Panayamna Topa Mam Lake Targasu Angang Lebo Mafam the Nongway Capson Bagi Habu Tabagasi Yarigadi Marie Number Singna Miding Sangbina Bamasung Tokriba Todosi Matung Tau Bidanaba Kulai Piper Singi Natragana Culture system say Angang Lebo Mafam the Yariga exposed to Bidanaba Wakan Mifamasi Kutang the condemned Tozari Dr. Christian Frederick Samuel Hanemansky Sani Humudras Mapukumon Mari Lenana Pangchopa World Homeopathy Day Manipuri State Ayush Society Amani Directorate of Ayush Nasinula Palace Compound Labor Maipa Hola Pangchokre Tauram Aduda Ayush ki Director Dr. Akwizam Lokendro EC State Ayush Society ki Member Secretary Dr. S. Biswanath Ayush ki Hanigi Additional Director Dr. M. Samjai 50 bedded integrated Ayush Lambel Patke Hanigi MS Dr. Salam Usana Simona Sarup Yake Tauramatu da Homeopathy Diagamadi Lenina Pangchopa Layakpa Sangdam Nabada Mako Matang Takraba Singda Manayan Toke Tauramasiga Mari Lenina Dr. Akwizam Lokendrona Ayush ke layang pathabasi mapung fana saukanaba akhanaba rule ama lisingani kunga marige master phongkre nauna phongkre badul si India gi oina ahan bane rule si thabakta onthok tuna Ayush department na miyam da kana bapi na bapunna hona mina si haike Maduna aikoina research study research and investigation mayamasi tobiraga Master Haneman Potopiranga system Asi Kanabasa, Pazaniam Pudimakta, Pangamagi, Gagai Kadavatu, Equity system, City, Mahal, Tabuk, Viriba, Doctor Singh, Amadum, paramedical, some of the staffs in the young Sobat, Hokam, Lay Lukze. Sangnaraba Aiba Sana Lukhoigi, Humbutra Mangarak Suba, Mapok Kumon, Taronga Maluina, Mohang Idamba Waring Singh, Komjinduna, Wahengbom Hema Batina editor, Udina Iba, Lysat Longi, Waring Kara, Hainaming Chulma Larika, Manipur Press Club, Tapong Kre. Mayang Infal the Labour Public Library, Sinana Pang Tokiba, Tauramaduda, Art and Culture Director, K. Dinamani, Sana Lukhoi Art Center ki President Sana Lembi, Public Library Mayang Infal ki Vice President and Sundari Amadi, Quaterwriters Marangi, President Salam Tombana, Tauramapusing Waiki.
rural economy saukhat hange hairabadi agro based industry sing saukhat hanba mathau tai haina khongnang thaba university gi director amasung din amadi CEO Gunesu Sarmana phongdokre wafam sing asi livelihood business incubation center khongnang thaba university khorai konsamlei ka Imphal East Manipur sinduna navigating business incubation strategies challenges and opportunities aibasida pangthopa nongmagi oiba khana neina bagi thorom galoina na phongdokhibane khongnang thaba university gi auditorium da pangthokiba thoram aduda khongnang thaba university gi vice chancellor Professor Enjoy Kumar Yaunami Yukan Sarup Yake, Dr. A. Gunesu Sarmana, Ministry of MSME ASPIRE scheme G Makada, Rural Best Toba Agro Industry Sing Ase Sakot Hanabagi Pandam Adugalina, India Amadi Manipur Asi Agriculture the Best Toba Manamna, Agro Best Industry Sing Asi Pagat Hanaba, Konang Taba University na Masida Entrepreneurs Amadi Farmers Singna, Teneribu Kudung Sadaba, Ladybug Sing Kangduklaga, Mateng Pangnabagi, Pandam da Pangtopa Taram Amane, Konang University na kan honabadigi pangaida livelihood business incubation center ama atubada hangduna thabak hauragani loinana farmer amadi entrepreneur sing asige phibam phaganaba makhoigi pothok sing mapangi company singa kusam raga promote tobada sauna mateng pangba ngamlagani haiki अखोइना एड्रेस तौजगदोरिबा गैप से फाइनेंशियली मोय द प्रॉब्लम लेब्रा अदु रगदि अखोइना मोय कुमाइना गाइड तौगनी प्रोडक्शन सिंगजी रिसोर्सेस सिंग से मरांग काइना लेब्रा हाइरिबा रिसोर्सेस सिंग से मरांग काइना इफेक्टिवली प्रोड्यूस तौबा ngambra प्रमोट तौबा ngambra नत्रगना मसी मैन्युफैक्चर तौबा ngambra हाइबगी पोतुने अखोइना मयामदै द पिजरिबा से Magul Leba Hena Fava Education Mahiru Singda Panganaba Pandam the Harvard School Infalna Center for Professional Excellence and Lifelong Learning Christu Zayanti College Bengaluru Kusam Maduna Nimit Ninida Sasa Nipan Tona Chatagada School Asigi Oza Sing Oiba Teachers Training Workshop Ngasidagi Harvard School Sangangai Auditorium the Hogdokre Teachers Development Program on Life Skills Education Hybrid Team the Pangtoba Workshop Aduda Harvard School Principal Dr. K. Navasandra Vice Principal Amadi Oza Singh Sarup Yakibaga Luidina, Season Trainer Amadi Certified Life Skill Course Professor Dr. Jonas Research Amasung Christu Zayanti College Bengaluru Clinical Psychologist Assistant Professor Bigratna Resource Person Singh Uina Sarup Yaduna Wangangki Workshop Ki Manungsana Self Awareness Creative Amadi critical thinking, interpersonal relationship, problem solving, amasung decision to making amadi life skill for 21st century educators hyper topics singla kanana ke Harvard School ke principal Dr. K. Navasandrana school asigi oina sahi kudingi pangthok tuna lakpa workshop asi academic session 2025-26 ki oina so pangthok pane workshop asigi manungda school asigi oza singda tongan ba hiram kya da khangan duna 21st century asida matamga sanaba mathok Wakalok Sing Adu Panganaba Pandam Tamli Haike, Manamakatana, teaching learning process ta Chapchaba Mahi Adu Pangnaba, Harvard School Infalna, Tongan Vista Segi Akang I Sing Tanaduna Amasung, Mapalamda, Fabo Oza Sing Taduna Kunaida, Kwaidiki, Paba, Education Piduna Lakriba Asitung Koina, Mahiru Sing the Panganaba Honori Pongdoki. Jiribam gi Lomu Singe, Losing, Hengat Handuna, Makoige, Potok Sing Hiena, Putonabagi, Pandam, the Department of Veterinary, Amasung Animal Husbandry, Director R.K. Kogan Razinal Sing Batim Amana, District of Sigi, Tongan Ba, Mapum Singer Satuna, Tabak Talumkaya Pangtokre Heidi, Hillgard Community Hall the Pangtokiba, Department Tongan Bascam Singi, Matangda, Kanganaba, Tarum Aduda, Joint Director L. Arun Kumar, Deputy Director L. Gozen, Ais Usarani, Amasung Zilla Parisa, Jiribam, Mutum, Bina Susar Yaki, Tongan Resource Person Signa, Topikia the Wangangki. Fesok na Manipulenga ki makadaleba mahima singamari lainana tabak ani taramba miyo singi matagta amukhana akan mamiyang sangsilagani haide Federal Students Organization Kanglai Park Fesok ke Secretary Publicity T Sadanandigi Charol Amana Niyomgi Wamada Kanaguma miyo singna sangalaire haibigi atoi napan kaduna lenga ki tabak ani taramba simgo Fesok na haukiba sai khara asidagi lebak miyam da masak maming taktuna kanghalaga tarumliba lenga ki tabak ani adudagi amma laukthopagi tabak sangsilakpa asida lebak miyamna Fesok ta mateng pangbiyu haina phongdorakte laibak thibadi tabak laukthokraba miyu singna ngammi mata gumna asaw asang singi mateng lauraga adumak tabak ani
तौनी खलिबा अमसुंग फेसबुकना वार्निंग पिखरबसिंगना हौजिक फाबा थबक्तगी पोथाद्रिबसिंगी मथक्ता अहेनम मियंग संगदुना वारकनबगी सेम साबा पुनमक लोइरे हिरमसग मरी लेनना फेसबुक की माइकेदिगे मणिपुर की गवर्नर एमयू के VC डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल MU डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन स्कूल अमसुंग कॉलेज के डायरेक्टर अमदी कमिश्नर न सिंगबा लोसंग सिंगदा अयिबसल पिदुन एक्शन लोखत पिनबा वकतख्रे थबक अनि तरंबसिंगना ngalingaida isa isana yana surrender tobi hau natrabadi lam henduna adumak sangalerabani haiduna thabak ani toramba facebook na thengnarabadi mari lenaba authorities singa khusam naraga paikhatpa thabak thoramda masa masana yajagadabani haina facebook na seksinwa thamli hairi hauji pawge marak thana aten break amalongminasi honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi jolip 100% natural syrup amadi capsule jolip 100% natural syrup and capsule. This World Health Day, prioritize your health with Seizure Hospitals. Join our free ENT camp from April 7 to 12 at Seizure Urban OPD, Kisampat. Consult expert ENT specialists from 9 a.m. to 12 noon. Get 15% discount on investigations and 10% on procedures. For more information, call 9362-808-231. matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup break itungda makhata ba powder sinmi singda sokthaba hantahalaga thabak hena kumang sauksinaba Extribe innovation gi ahanba pilot project oina puthokpa wearable exosuite kanglei bag EX launch tobagi thoram ama ngasi imphal gi BT Kendroji International Airport ki conference ola pangthokre thoram adu Manipur lenga ki additional chief secretary Anuras Baspai DC Imphal West Mayang Lambam Rajkumar Taruk Suba Indian Reserve Battalion gi commandant Dr Sarang Tem Ibomsa Extribe innovation gi investor Rajkumar Somiona atu Mithunglan Singh oina saruk yake Extribe innovation gi co-founder amasung chief operating officer Ronak Oinamna Extribe innovation to Manipurda based toba tech startup amane company asna sinmisingna thabak subada khwang na ba hanta halaga thabak subada changba physical demand hengat halaga productivity hengat hanbada matiang oinaba kanglei bag EX haina mingtholaga wearable exosuite asi puthopane product asi subnage gram 4 khakta lumba oibana sinnabada yamna line sinaba yahale product asigumba company kharada sinaragasu airport ki oinadi Imphal International Airport ta sinnaba sina ahan bane pilot run oina trial basis ta airport ta arumba thangatpa sinmisingna sinnagani haike अखोई की हजिक साजरी से इंडिया की लाइक टेस्ट होइतोनी एक्सॉस्ट हाइब कैटेगरी से 700 ग्राम्स खक लोमे अखोई कोमला मसुंग मरी का चप माने अखोई लुमी से अदुगो सी से अखोई हजिक सिजन से महिंद्रा गाड़ी साबम दे सिजन जरे हजिक अदुगो मारुति सुजुकी की सो अखोई ऑर्डर ले जरा डेमो तौगी ऑर्डर ले जरा बट एयरपोर्ट की इहान हन बसे इंडिया दा इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हे हौदुनी अदुन सी से अखोई याम प्राउड ऑफ मोमेंट हाइतारे सरपे जेपी मिकेसिंग की मखा दा अखोई समान तौग हराउ जै हाइता Losing production ge anauba production sana latam ge yaphathongni thoram Uttar Sanglen da pangthokre konung mamang da leba Uttar Sanglen da angom ningthau amasung L Surjakantana thorom ge athoi Mithulan Singh oiduna pangthokkibi yapha thoram asida nauna puthokodreba Manipuri film sana latam ge production team crew member amadi artist singna saruk yake sana latam haina mingthona film asida nupa ge main role da Diki Kundrapam Roman Naurebam nupi ge main role da Ningthaujam Saimaria Yumnam Abema Marina Oinam Kemerada Leisemba Apoizam Nasaruk Yari Huina Sandopa Lena Daging Akto Nabagi Pandam the District Veterinary Officer Game Yang Makada Bisnubo District Tongan Ba Mapam Sing the Leptana Chatarapa anti-rabies vaccination gi Thorom Asiso Lepalatana Maka Chatari District Veterinary Office Bisnupur Amadi Kaino Tonka Youth Club ki Siga Punakosamaduna Kaino Tonka Dangasi anti-rabies vaccination gi Thorom Pangtokre Ayuk Angan Badigi Hauduna Veterinary Department ki staff Manga Galina ki Sige member single Winina Pangtokiba vaccination
vaccination program aduda hui amadi hodong punna chama hiena hida kapthoki makata nasu matamatam ge sa san singda sanduro palena singdei ngak thok naba ke waisina veterinary department ka tanaraga honagani hairi Ravis Laina Laichatagi, Ngakto Naba, Pandam Galwin and Ngasi Bisnupur district, Tanga Elsigi, the one Tongan Mamapam Ahumda, ACSig Emile, Tongbram, Robindro, Tausil Makad, anti-rabies vaccination program Pangtokre, Besobo district, Oinaso district veterinary department Bisnupurna, Laina Laichatagi, Ngakto Nanaba, Pandam Galwinana, Paikalakpa, Kongtang Sarukamu, Wenangasi, Tanga Elsigi, Manung de Ladeba, Hui Amadi Hogdong, Nasing Makaya, Laina Asina, Sanduropa Yabusing, Ngakto Honaba, Pandam Galwinana, AC Asigi, MLG Poktak Matung ina AC Asige Tanga Part 2 Gram Pansaya na Kwan Mapam Singi Oina Ngasi Ahan Batangkaki Oina Pangtokpane Eating Shendra Kuala Lekai Oina Mapam Ahumda Pangtokpa Aduda Sauragna Hui Zanika Yang Kairumda Hida Kaptoki Hairi Anti-Rabies Vaccination Program Si Matang Manang Naina Veterinary Office Ka Kusamaduna Pangtokani Masida AC Asige Manung de Ladiba Hui Mapu Singna Isa Sagi Hui Sing Hida Kaptok Winabasu Emily Tombam Robindrona appeal Tauki Veterinary and Animal Husbandry Department Amadi Joint Director Thobal Kaksinge Miyang Makada Huige Lena Laisat Asibu Tingnabugi Damakta Semdo Club Pangantabi Amadi Veterinary Dispensary Pangantabi na Sinduna Ahanbatangkaki Wena Hui Kuntraga Matoi anti-rabies vaccine Kaptokre All Manipur Ayush Doctors Association of Manipur na World Homeopathy Day ke tharam pangthokre Homeopathy for a healthier future natural safe and effective habitim da tharam adu ta'yal khongbal maning lekai da leiba nupi masa sing tagi oina the Hope Home Imphal da pangthokibane tharam adu ge manungsana home adu da leidibi nupi masa sing da chana thana polam sing su khusinaki Alternate Housing Complex Relief Camp Langol Camp Village Zone 3 da Laideba Mahiroi Singda Suseta Kumuksam ZDO Zone 1 Impal West Samade Nodal Officer Singda Mahiroi Singda Notebook Kaya Yantokre Haide Ngasigi Mahiroi Singda Notebook Sing Yantoki Bagi Alternate Housing Complex Relief Camp Langol Camp Village Zone 3 Gi Committee na ZDO Zone 1 Impal West Butagat ba Fongdorakle District Health Society NT-EPA Shanapadi District Manipur na Sinurani Fukumari Suba World TV Day 2025 ki Tharam DRDA Conference Hall Shanapadi da ngasi pangthokre Yes We Can End TV Commit Invest Deliver Haibatimda pangthokiba Tharam aduda Dr. Sumpi Parsi the Medical Officer Shanapati Dr. L Muan Singh DTO Shanapati Dr. Losika MOTC na Mariba Music on a Saruk Yaki, Toromgi, Manungsana, Food Basket Sing, TV Patients in a Yen Toki. India government na passed Tokraba Wakaf Amendment Act 2025 asibo kakthakadabani Constitution ge mayokta leiba ekni muthakadabani haibigi wakalolda mass protest rally among ase hyangthang tarahi pela playground pangthokre MSYC YDC Hyangtang Tarahai Amade Hyangtang Palakna Sinduna Pangtu Kibatora Maduda Hyangtang Tarahai Amade Hyangtang Palak Talaiba MSYC Club K Member Sing Nupiki Lup Sing Amade Marile Never Sing Nasaruk Yaki Tarunga Marile Nena Wangang Sing no really asi Karigitamakta Sinmano Ek asi Muslim Singi Mayok Televe Ekni Amadi Islamda Wakap Haibasigi Matang the Wapam Piatam K Kuntaruk Subah Sektor Assam Rifles Palen Sinduna Nomagi Eba Blood Donation Game Ama Ngasi Palen Gari Salda Pangtokre Ngasi Pangtokiba Game Aduda Palelgi Akoi Beda Kunda Duna Ladiba Kulkiagi Tongan da Sing Assam Rifles ke Personals Amadi Palenda Posting Tariba Police Personnel Sing So Blood Donation Aduda Sarukiyaki Divisional Forest Officer Chandel Sinuna Lambung Public Community Hall da Miyam go eba ecotourism amade homestay habi hidam da nomagi eba awareness ki tharam ama ngasi pangthokre tharam aju Dr. N Munal Maitai DFO Chandel Lambung ge sip lungsi noha amade Lambung ge hanege sip
DY Alam na maruiba miyosing wana saruk yake tharamga mari rena Dr. N Munal Meite DFO Sandil district leiba mahausa gi phajaba ase singthabagi loiba nairoi phajakraba singsang sing ase sijinaba haitabadigi ariambada mangduna leire palel dega Sandil fawagi manungda leiba khulsing ase ecotourism gi sport sengotpada matik saba khulangakne maramasina khulsing ase da ecotourism gi sport sing sengotpada tourist kya gi puning sing sinba soidana ngamgani forest department na ahobu oina lambung khulge pair Mount Leiba Ramhal Lon Chingsang Asibo ecotourism sport amok wena semgana bugida mak thoramasi lambung khulda pangthukpane mafamasi mapung fana semgalaba matungda nomodi soidana lamdamasi gi miyamna pamnaba tourist sport ama oirakane pair Mount pu masak thokpa ecotourism sport amok wena semgotpada miyamna su mateng pangbiu haina appeal tawki Tamelong District Social Welfare na Posan Pakawa Dagi Tharam ngasi Zalirong Evangelistic Fellowship Tamelong District Headquarter Pangchokre District Administration Tamelonga District Program Officer amadi ICDS Project Tamelonga Kusan Maduna Sinma Tharam aduda Tamelongi Additional Magistrate Sunglen Mang Kimken Tamelong Chief Medical Officer Dr. Z Maza Sunglu amadi One Stop Center Administrator Ikwa Newmina Atul Mitulan Singh Waina Sarubyaki Ahantem sagai apopa sanglen thawal khekmanda ngarang sangakre thoramasida ahantem sagai apopa foundation ye thomising amasung sagai asigi ahalaman kya susarup yakhi Hauji sanabagi pau aikhoigi senior sports journalist boyai ningthozamdagi lobirasi Respecting and abiding by the rules which govern them committing ourselves to the sports without doping and drugs in the true spirit of sportsmanship for the glory of sports and the honor of our teams. Manipur Horse Riding in the Polo Association Yiming Makada ngasi degi nupagi polo team nipan amadi nupigi polo team mari punna polo team tarani tuina saruk yaduna Imphal gi mapal kangjibung polo grounda no odd basis the pangthokadoriba Kuntramato Suba Governors Cup Invitation Polo Tournament amadi Kun Suba Governors Cup Women's Polo Tournament haukre haukdopagi thoramda Manipur Sarkar gi Chief Secretary Prasan Kumar Singh Manipur Horse Riding and Polo Association gi President Ais Dilip Singh Principal Secretary R.K. Dinesh na Thoramapu Singh Waiki Pangthokadoriba Tournament asigi ngasi chanakiba Kuntramato Suba Governors Cup Invitation Polo Tournament ki ahanba match na Singkhai Hundu Polo Club Kongpal na Thangmaiban Youth Polo Club pu Panjal Tara Tarukta Maitiba Pikre Singkhai Hundu Polo Club Kongpal gi Mai Pakbi Panjal Singadu e Basantana Panjal Taret amadi Laisemba Takelambam na Panjal Ohum Sanki Thangmaiban Youth Polo Club ki Panjal Singh aduna ke Joy Chandra na Panjal Ohum Sanki atopa Panjal Ohum aduna M Chauba ke ACI Khomba amadi S Solin na Sanki bane School Games Federation of India gi meng makada Department of Youth Affairs and Sports Manipur Sinduna tha sigi tang taretegi State Union Territory madi Unit Kunipan saruk yaduna Sai NRC Takyel gi All Indoor Stadium amadi Kumalampag Indoor Stadium da sathariba Humpunipal Suba National School Games ki weightlifting masanagi ngasi Sai NRC Takyel gi All Indoor Stadium da pangthokiba nupi masagi kilogram 38 gi pangthokibada Andhra Pradesh ki si Suhita Gunana Snesta kilogram 43 clean and jakta kilogram 43 madi punna kilogram sam 55 thangatuna ahanba Manipur gi Haikham Olympiana Snesta kilogram 55 clean and jakta kilogram 35 madi punna kilogram sam 52 thangatuna ni suba madi Tamil Nadu gi R Sandhyana Snesta kilogram 52 clean and jakta kilogram 43 punna kilogram sam 58 thangatuna ahum suba position taki nupi masagi kilogram 10 gi pangthokibada Maharashtra gi Sadhi Chaudhuri na Snesta kilogram 32 clean and jakta kilogram 45 punna kilogram sam 10 thangatuna ahanba Manipur gi Nongthombam Lanchenbina Snesta kilogram 38 clean and jakta kilogram 35 punna kilogram sam 52 thangatuna ani suba madi Tamil Nadu gi ke Senba Gubalina Snesta kilogram 35 clean and jakta kilogram 30 punna kilogram sam 59 thangatuna ahum suba position taki nupa masagi kilogram 33 gi pangthokibada
उत्तर प्रदेश की सुरबाज सिंह स्नेच किलोग्राम 105 क्लीन एंड जक किलोग्राम 132 पुन्न किलोग्राम 253 थांगतुना अहानबा पंजाब की रोनिस अभिषेक स्नेच किलोग्राम 101 क्लीन एंड जक किलोग्राम 128 पुन्न किलोग्राम 219 थांगतुना अनीसुबा बिहार की राज साहिल स्नेच किलोग्राम 43 क्लीन एंड जक किलोग्राम 115 पुन्न किलोग्राम 219 थांगतुना अहुमसुबा पोजीशन ताखी अमरोमदा खुमलपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इंडोर स्टेडियम चथरीबा थांगता मसानगी ngasi pangtokhiba sahi 38 makhagi nupa masagi phunaba amadi anisubagi da Uttar Pradesh की शिवाना अहानबा मध्य प्रदेश की हर किशन अनीसुबा amadi दिल्ली की ध्रुव त्रेहान अहुमसुबा ताखी किलोग्राम हुमखा की पांगथोखिबदा जम्मू एंड कश्मीर की हमद बासिरना अहानबा विद्या भारती की अभिषेक कौशवाहाना अनीसुबा मणिपुर की सगोल सेम रविनासना अहुमसुबा पोजीशन ताखी सही 13 मखा की नुपी मसागी फुनबा अनीसुबा की पांगथोखिबदा मणिपुर की हैकुलजम याइफबी देवी अहानबा मध्य प्रदेश की हंसिका राठौर अनीसुबा दिल्ली की प्रायुषा जसवाल अहुमसुबा ताखी किलोग्राम 53 मथकी पांगथोखिबदा दिल्ली की कौशी अहानबा मणिपुर की लमगानबी हुइद्रोम अनीसुबा मध्य प्रदेश की सुमया कौसा अहुमसुबा ताखरे कैसामथोंग केंद्र कांखुटना पुथिबा कांखुट खुंद्रापम केंद्र बु माइथिबा पीदुना अनीसुबा एन कुंजबी मेमोरियल लिकम नॉट केंद्र वाइस कांग टूर्नामेंट की सेमीफाइनल संख्रे मणिपुर कांग एसोसिएशन की मेंग मखादा याई स्कूल कांखुट सिंधुना था सिगी तांग 38 कांखुट 3 सरुक यादुना श्री गोपाल देव मांडोब याई स्कूल कांगचंग चथरीबा अनीसुबा के कुंजबी मेमोरियल लिकम नॉट केंद्र वाइस कांग टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba अहुमसुबा क्वार्टर फाइनल मैच कैसामथोंग केंद्र कांखुना पुथिबा कांखुट खुंद्रापम केंद्र बु पांजल 13 माइथिबा पीदुना सेमीफाइनल संखिबने कैसामथोंग केंद्र कांखुना अहान बहाब अनीसुबा हबदा पांजल निपाल कापखी पुथिबा कांखुट खुंद्रापम केंद्रना अहान बहाबदा पांजल मापल अनीसुबा हबदा पांजल मरी कापखी हयेंग कांगसंग असिदा मरीसुबा अरोइबा क्वार्टर फाइनल मैच वैना याई स्कूल केंद्र कांखुट वैनाम केंद्र कांखुट का सानगने KCC कोंगबा YWC लंगथाबाल अनीसुबा खोमद्राम ओंबी हिजम मेमटीबी मेमोरियल T20 वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट की सेमीफाइनल संख्रे मणिपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन की मेंग मखादा था सिगी तांग 13 टीम कुन ग्रुप मरी थोंगना खाइदुना लंगथाबाल पब्लिक ग्राउंड चथरीबा अनीसुबा खोमद्राम ओंबी हिजम मेमटीबी मेमोरियल T20 वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba ahanba quarter final match da KCC kongbana yang PG Union cricket lalambungbu ranum phuma thoi da maiti bapi khibane match asida KCC kongbagi sanaroi K Sanjit na wicket ani amadi ran nifu mari lauduna man of the match da ki अनीसुबा क्वार्टर फाइनल मैच की सानखिबदा YWC लंगथाबालना ईस्टर्न स्पोर्टिंग ने वांखैबु रन 94 माइटिबा पीखरे मैच असिदा YWC लंगथाबाल की सानरोई एल दिनचंद्रना विकेट अमदी रन 23 लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखी हयेंग ग्राउंड असिदा अहुमसुबा क्वार्टर फाइनल मैच ओइना LCCC लिलोंग चजिंग अमदी रेज नगमापानगा सानगने मरीसुबा अरोइबा क्वार्टर फाइनल मैच दा YCC वांखै अमदी नपसा खाई इम्फाल का सानगने अनीसुबा MNC मेंस अंडर 23 हौबम बिरमंगोन सिंह मेमोरियल ट्रॉफी की ngasi sanakhiba मैच सिंगदा RCA लिलोंग YUCC क्वाकैथेल मोइरांग पुरेल AKSDO खांगपुंग अमदी PCC मयै कुइबी माइ पाखरे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन MNC की मेंग मखादा था सिगी तांग निपाल दगी टीम कुंतरुकना ग्रुप मरी थोंगना खाइदुना पब्लिक ग्राउंड खांगबुक चरापुर अमदी खुदैब लंपाक तौथोंग सानबा हौखिबा अनीसुबा MNC मेंस अंडर 23 हौबम बिरमंगोन सिंह मेमोरियल ट्रॉफी की ngasi मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी ओरिएंटल कॉलेज ग्राउंड सानखिबा मैच RCA लिलोंगना साइक्लोन थामिबनबु रन चनी कुनिपाल दा माइटिबा पीखिबने मैच असिदा RCA लिलोंगी सनरोई सईद हुसैन बॉल 35 दा आउट ओइदना रन 153 लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखी लाइरेंजम पब्लिक ग्राउंड सानखिबा मैच दा YUCC क्वाकैथेल मोइरांग पुरेलना YWC लंगथाबालबु रन 55 दा माइटिबा पीखी मैच असिदा YUCC क्वाकैथेल मोइरांग पुरेलगी सनरोई एन धीराजना विकेट अहुममदी रन 13 लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखी
खुदैबल लंपाक ताकथोंग सानखिबा मैचना AKSDO खंगबोंगना ईस्टर्न स्पोर्टिंग रेन वांखईबु रन निफुनिथोइदा माइथिबा पीखरे मैच असिदा AKSDO खंगबोकी सानरोई एन सनायाइना विकेट मंगा अमदी रन कुंथ्रा लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखी अमरोमदा पब्लिक ग्राउंड खंगबोक चेरापुर सानखिबा मैचना PCC मयकुबिना KASC खुमिदोपु रन 13 माइथिबा पीखरे मैच असिदा PCC मयकुबिगी सानरोई बुकर कोंजेंगबमना विकेट अहुम अमदी रन मंगा लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखी मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन MNCA न सिंधुना सेडो ग्राउंड कोंगबदोबी लंपाक सानपा होकिबा अहानब MNCA वुमेन्स अंडर 23 वन डे ट्रॉफी की ngasi थाउ ग्राउंड थांगमैपन सानखिबा मैचता PSC खुयाथोंगना PCC मय कुइबिबु रन 19 दा माइटिबा पीखरे मैच असिदा PSC खुयाथोंगी सानरोई निशा कैसामना विकेट मरी अमदी रन मंगा लौदुना वुमेन ऑफ द मैच ताखी सेडो ग्राउंड कोंगबदोबी लंपाक सानखिबा मैचतना PTCC पासोई पार्ट 3 ना अल अमीन लिलोंगबु माइटिबा पीखरे मैच असिदा PTCC पासोई पार्ट 3 की सानरोई टी बंदना ना विकेट अनि अमदी रन 13 लौदुना वुमेन ऑफ द मैच ताखी मखा ताबा सानबगी पाउदा केके मोइरांग कंगलेरोल कनबलुपना हंदक का अहुमलक सुबु ओइना सिनमा मोइरांग पाना मुना कंगजै सांगदमनबगी थौरम अमा मोइरांग सिंकै लंपाक तपांगथोखरे केके मोइरांग कंगलेरोल कनबलुपना सिनना मणिपुर स्टेट मुना कंगजै एसोसिएशन गे मतेंग लुइनना सांगदमनबा असि पांगथोकपने खुंथक अमदि खुनखा पाना अनिगी मुना कंगजै सानबगी थौरम मदुदा MLA थोंगाम शांति केके मोइरांग कंगलेरोल कनबलुके एडवाइजर फिल्म मंगिलाल मणिपुर यूनिवर्सिटी वकलसे के VC प्रोफेसर पाउनम गुनिंद्रो यावना अतई मसक नाबा मियै क्याना सरुक याखे सानकेबा मुना कंगजेगे मैच अदु नोंबानगी पना खुनखा पना ना पंजन निपान चंदुना माई पाखे खंबा पना खुंथक पना ना पंजन तरे चंदुना रनर्स अप ताखी विनर अमदि रनर्स तारब सिंगदा थरम मपु सिंगना रनिंग ट्रॉफी का लुइना केस प्राइस सिंग पीदुना पोनिंग थवतखे थरम की सरुक अम ओइना तोंगान तोंगानबा लम सिंगदा थोइदोक हेंडोक नमयाम की दमकता थबक थरम क्यादा सरुक यारिबा मियोई मंगादा लुप की माइकैदगे सर्टिफिकेट पीदुने काय खुमनबसु उठखे MLA थोंगाम शांतिना येलो मसाना अमु ओइरिबा मुंगना असिदा नतना अखोइगी नाट अमदि सनमी का मरी लेनबा मरु ओइना मोइरांग कंगलेरोल का मरी लेनबा सिंग योखतनबा लेंगा का तक्सिनबदा महाके ओइना थौदांग साउना लौगने मोइरांग कंगलेरोल दा खंबा अमदि नोंबान असिना असेंबा मुंगना कंगजै सानरमी हाइरिबा कंगजेबुंग सेमगतपा लोइसिलकदोरे ओलकपा सहिदगिदि कंगजेबुंग असिदा स्टेट के थाकता मसाना असि पांगथोकनबा होनरगने मसिदा मियामनसु मतेंग पांगबियो हाइखे मथंगी सहीदगी अखोई मुना कंजई से पाई पुना थंबिगबा दु परीपुरी अखोई बया कंगलेबोदगी लोइरगा लाबा अदु महौरक पोइबा कंजई बुंगदुदा ngasi मुना कंजई से आई सोइदलबकी मदुदै दो मुना कंजई से धनगनी हेबसे आई मियाबु थाजब थंगजरी फेडरेशन ऑफ हाउमी के प्रेसिडेंट सापमचा जादुमनीना ngasidi mapaldegi sangsilakpa mito miyansa kayana malemda apiko furup ama oiriba manipur ge yellow misingi oiba aikhoigi leijariba puari ka sagonraba mafam kaya makoina tapna khudum sansinna bohonarakle masidagi aikhoi kanjana bohonamina ba mathautai aikhoigi inat aikhoigi culture amadi aikhoigi puari mutkraba matamda yellow mi aikhoisu soidana muthigani haike mungna kangjei मालेम सिंह थुंगना खांगननबा मोयांग कंगलेरोम दा साकोनरलबा मुंगना कांगजे मुत्तनबा होनबा हाइबसी मोयांग माइगी इशु अचौब थौदामनी मोयांग की पुआरी न मांगखगदी इरमदम मणिपुर की पुआरी सु मांगखगनी अखोई पुन्न कन्मिरमबम थोई हाइबो लुपा लाख अमना मना ओइबा वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट अमा सनापति की एस्ट्रो टपटा लोसिनख्रे पुन्ना टीम तरागा निसना सरुक याबा अहानबा पांगमाई VF टूर्नामेंट अदुगे फाइनल द खुयोसीना रेंज रोबर VFC बो माइथिबा पिदुना चैंपियन ओइखे टूर्नामेंट लोसनबगी थरमदा कारोंग SC की MLA कुमोसा सनापति डिस्ट्रिक्ट वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट BS अलेक्जेंडरना मरिबा मियोसिंगना सरुक याखे थरमगा मरी लेनना MLA कुमोसाना हगोलकलेबा तुंगी सानरुसिंगदा फिदमनफा ओइनबगी दमकता ngasiगी वेटरन सानरुसिंगना अफबा लमचत अमदि अफबा सानबगी लंबी तालंगदबने सानबा हाइबसे मियबगी पुंसिदा यामना मरु ओइबता नतना पुंसिलगा थबक तबगी फजबा पाउजेल अमसु पुइदि पीरेबने हगोलकलेबा नहासिंगना निंगथिना सानदुना अफबा तुंगलमचत अमा सेमनबा होनमिनसि हाइके हौजी लोइसलकपदा मरु ओइबा पाउ अमुक हना
Mahairosing afaba puthoksi haidabadi Oza Singh Thabak Hek Sangbaga transfer posting gi wanomba asi tokpiro haina education SK secretary Naurem Pravin na haikre. RIMS ki director Guru Aribam Sunil Kumar Saramage Brahmapur Guru Aribam Rekai da leba yumda sakangdaba singna hand grenade ama langsilamle. April Tarago Humdoi Atoba Singi Numita Tangway Vencherau Single Labor Atoba Singi Kubamda Haikaleka Taubada High Court of Manipur Ayaba Pirakle Miyam Nasaruk Yabiu Haidi Amasung Nupa Amadi Nupi ki Polo Team Taraga Nitona Saruk Yaduna Ngasidagi Mapal Kangzibunda Governors Cup Polo Tournament Haukre Ngasigi damak da Istv Sandok Saba Manipuri Pau Matang Aswada Tension Zari Miyang Tabidi Pamayam Pulama Puso Amukana Kurim Zari